Ini Nike Air Force One. Tuh. Mantap banget nih. Ini AF1 ya. Warnanya warna abu orange. Ya, keren banget, Kak. Nike Air Force One. Ya, kelahiran mana? Vietnam. Bahannya di apa? Bahannya kulit. Ya, warnanya ganteng banget nih, abu orange, Kak. Ya, warna abu orange. Jahitannya udah rapi, udah keliling. Bawah tapak full karet, sudah emboss Nike. Ya, warnanya abu orange, Kak. Keren banget nih. Mewah ya, mewah. Harga berapa? 170.000. 170.000. Ini Nike Air Force One. Keren banget, Kak. Buat cowok ya, mantap. Ada size 39, 40, 41, 42, 43, 44 ada. Ya, buat cowok keren banget ini, Kak. Buat casual, buat OTD-an, buat pergi-pergi, ambil. Harga 170.000. Keren banget. Ya, mewah ya, buat cowok mantep, Kak. Warnanya warna abu orange. Ini warna limited.